Tubahaye ikaze mwese mudukurikiye muhari kugira ngo mukurikire amakuru tugiye kubagezaho, amakuru aba yatawe n'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, natwe tukaza tukayabagezaho. Nyuma yo kuyabagezaho ntago tuyabasomera gusa, tushyiraho n'ubusesenguzi tukumva impumeko ibivugwa hirya yayo. Ese abantu baba babyumva gute, babisesengura gute? Kuko nyuma yo kwasengwa natwe ntago twihari ijambo tukabaha namwe urubuga kugira ngo mutange umusanzu, dusangire ijambo nyine twungana ibitekerezo, kuko tuba tugamije kubaka sosiyete nyarwanda n'isi ndetse muri rusange. Muri ano makuru rero ntabwo iki kiganiro ndi njyenyine ngiye kuvuga njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'uko bisanzwe Dodosi uraho neza? Urakoze Gerard. Ntabwo twe duherukanye. Ntabwo twe duherukanye, turongeye turahuye kandi duhuye kugira ngo tugire ikintu kizima gikorwa. Umeze neza ariko? Amahoro. Amakuru yavuzwe rero muri iki cyumweru ni menshi, ndetse aracyakomeza no kuvugwa. Ntabwo amakuru azareka guhagarara, niyo mpamvu tuba turi aha ngaha kugira ngo natwe tuyabwire abakunzi bacu. Barabivuga neza cyane ngo igihe abantu bagihumeka n'amakuru abahari. Yego. Dodose runyemereye, dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwitsaho uyu munsi. Tugiye amakuru arimo kuvugwa cyane, bya biganiro by'u Rwanda na RDC berutse kubera i Rwanda, ngo burya ngo ntacyo byatanze. Amaherezo yaba ari ayahe? Zakomeza gutya. Icyongeye tukikuri ibiganiro, Joao Lourenço uramuzi? Perezida wa Angola, ni umuhuza muri ibiganiro by'u Rwanda na Congo. Sinzi impamvu ariko bibi by'u Rwanda na Congo. Burya ngo nyuma y'ibi biganiro by'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byabaga i Rwanda, nawe yagize gutya yohereza ubutumwa Kisekedi ku bijyanye n'ibiganiro bya Rwanda, nyuma y'uko yari amaze kujyana ikiganiro ku murongo wa telefoni na Perezida Paul Kagame. Ese ibingibi byo byaba bigiye gutanga iki? Ntujye kure, turaza kunyaruka turebe mu bubanyi n'amahanga. N'ubundi nanone Perezida Paul Kagame ari mu ruzinduko rw'iminsi 6 muri Singapore. Singapore nk'uko mubizi ni igihugu kirimo cyateye imbere mu buryo butandukanye, ku buryo ndetse n'u Rwanda barwita Singapore ya kabiri, kuko nacyo cyahoze ari igihugu cyari gikennye. Ese icyo u Rwanda ruzigiraho nabyo turacyakomeje kubigiraho. Biracyakomeje kuko ni igihugu cyatembeka, natwe u Rwanda tutacyeye mu nzira y'amajyambere, ariko cyo ni igihugu cyateye imbere. Turaza kujya mu majyaruguru y'igihugu cyacu, byakomeje guhwihwiswa ndetse bikakomeza kuba urujijo. Ese nimba General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, nimba ari buzasimba se ku butegetsi, ashyira akadomo ku byajyaga bivugwa, ni ibiki yavuze? Byose turaza kureba hamwe muri iki kiganiro. Turi nyabyo gato tuhagaruka mu Rwanda, turebe gato ku matora y'abasenateri yabaye. Ese abasenateri bashyirwa gute? Hari abantu batazi ko batandukanye n'abadepite, ese bazatumara iki? Ariko uwatungwanye cyane ni Nyirasafari Esperance. We ni muntu ki? Akantu gato twabasangiza kugira ngo mutajya kure, nuko yigeze kugaragara muri aferi y'abakono, yigeze kugaragara i Musanze. Turaza kurebera hamwe byose, ntimujye kure, mwigire hino, dusesengurane ano makuru, twese duhane ibitekerezo. Ni amakuru aryoshye cyane. Dodosi, ngira ngo twahita duhera kuri no nkwivuga ko ibiganiro by'u Rwanda na RDC berutse kubera i Rwanda ntacyo byatanze. Abantu bakibaza bati amaherezo nayahe? Wanyuza amaso muri no nkuru turimo kureba hano. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko by'umwihariko tugiye kwifashisha Igihe. Ni inkuru ikomeza igira iti ibiganiro byahurije i Rwanda intumwa za guverinoma y'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, tariki ya 20 n'iya 21 Kanama 2024, bivugwa ko ntacyo byatanze bitandukanye n'ibyari byitezwe. Ibiganiro byabaye nyuma y'ibintu bibiri by'ingenzi: guhura kw'inzobere mu by'ubutasi z'u Rwanda na RDC na Angola, no guhura kwa Perezida Joao Lourenço na Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guhura kw'inzobere mu butasi kwabaye tariki ya 7 n'iya 8 Kanama 2024,
kwashingiye ku mwanzuro wafashwe n'abaminisitiri tariki ya 30 Nyakanga zagiranye. Bavuze abaminisitiri ko bavuze ngo zaguranye n'amahanga bo babanje guhura ubwabo imbere. Izi nama zagiranye nayo mbonye ngo zaganiriye uburyo bwo gusenya umutwe wa FDLR wateguwe na guverinoma ya RDC. Yego, Perezida Lorenzo, uyu muhuza n'ubusanzwe turi kugarukaho, ahura n'abakuru b'ibihugu bibiri mu minsi ikurikiranye. Baganiriye nabo mu minsi ikurikiranye, icyo gihe bahuye mu minsi ikurikiranye. Yego, tubabarire. Baganiriye ku buryo ari ngombwa ko akarere k'ibiyaga bigari kagira umutekano. Bagaragaza ko bizagerwaho mu gihe ibiganiro bya Rwanda byakomeza bigatanga umusaruro byitezweho. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje Perezida Kagame na Tshisekedi, yagaragaje Perezida na Kagame umushinga w'uburyo amahoro n'umutekano byaboneka. Uyu mushinga hamwe na raporo y'inzobere mu butasi byasesenguwe n'abaminisitiri tariki ya 20 n'iya 21 Kamena. Gusa ariko bitandukanye na tariki ya 30 Nyakanga, kuri iyi nshuro nta myanzuro y'ibyavuye mu biganiro by'izi intumwa yasohotse. Yego, ikinyamakuru Jeune Afrique cyagaragaje ko ibiganiro bya tariki ya 20 n'iya 21 Kanama byaranzwe n'ubwumvikane buke bushingiye ku kuba ahanini byarabaye mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 warwanaga n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe kandi yifatanya na leta ya RDC ikomeje kwagura ibirindiro. Twatoye icyo guverinoma z'abizoga. Guverinoma ya RDC isanze ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ku buryo burimo kuyiha abasirikare n'ibikoresho. Ibi byagarutsweho n'intumwa za RDC muri ibi biganiro bya Rwanda. Gusa ni ibirego leta y'u Rwanda isanzwe itera utwatsi ikagaragaza ko bigamije kuyobya uburari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Therese Kayikwamba Wanya yagaragaje ko nubwo ibiganiro bya Rwanda byanzuye ko guhera tariki ya 4 Kanama imirwano igomba guhagarara, bitigeze byubahirizwa. Nubwo M23 yasabwe guhagarika imirwano, umuvugizi wayo ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka tariki ya 1 Kanama yasobanuye ko uyu mwanzuro utabareba by'ako kanya bitewe n'uko udahagarariwe mu biganiro bya Rwanda. Yongeraho ariko ko bamaze igihe kinini birwanaho kuko barwana iyo batewe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Kanyuka yagize ati AFC M23 ihamya ko itarebwa by'ako kanya n'imyanzuro yafatiwe mu biganiro ititabiriye. Iributsa ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rimenyereye kwifashisha agahenge k'ihagarikwa ry'imirwano mu kwisungana uko bashatse kwandika, gutsemba ubwoko, kugaba ibitero ku baturage no ku ngabo zacu zibarinda. Nkuko M23 bisobanura kenshi, ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ririmo ingabo zisanzwe z'iki gihugu FARDC, imitwe ya Wazalendo, FDLR, abacancuro, ingabo z'u Burundi n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Angola ibona ko mu gihe imyanzuro ibiri y'ingenzi yafatiwe mu biganiro bya Rwanda yakubahizwa, amahoro n'umutekano byagaruka mu karere. Umwe ni ugusenya FDLR, undi ukaba ugukura ingabo aho zafashe. Nyuma yaho ibiganiro biherutse i Rwanda bidatanze umusaruro byamenyekanye ku itariki ya 29 n'iya 30. Yego, urakoze. Inzobere mu Kanama batagira ngo ni Kanama ukundi kwezi. Inzobere mu butasi zizongera guhura. Abaminisitiri bongere bahure tariki ya 9 n'iya 10 Nzeri 2024. Izi tariki nyango zararangiye. U Rwanda rugaragaza ko ruhereye ko RDC ikemura burundu ikibazo cy'umutwe wa FDLR, ikitandukanya nawo kandi ugatsinsurwa burundu,
yo kimwe n'abasesenguzi benshi babona ko ikibazo cya M23 kizakemuka binyuze mu biganiro aho kuba intambara nk'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi bisaba. Urumva bagasoza bakira n'amafoto y'uko ibiganiro byari bimeze rwose ubona ko bicaye, ariko ikintu ariko ni aha ni mu bihe bitandukanye. Ariko ikibazo kimwe mise nkwamo muri no nkuru, ubundi kiriyo twiga abanyeshuri twasomaga umwandiko twasozaga twazati ni icyo vaye muri uyu mwandiko. Ngiye hano ikintu mise mbonamo, leta ya Kongo ivuga ko umutwe wa M23 nyine uyirwanya, ikemera ko atabanyekongo, igashinja u Rwanda ukavuga ati ibibazo bya Kongo ntago biyireba. Muri ibi biganiro twavuga tuti u Rwanda rujya mu ruhe rwego. Ese ngiye ndibaza, ni umuhuza, ni umuntu w'inararibonye, igenda gutahanga icyo u Rwanda rwavuze, kuko icyo ni ikibazo utibajije wenyine, n'abandi barakibajije. Ndakeka hari umurongo ari mu kurarinda, ntabwo ndaza kuza gukotingaho. Umuvugizi wa guverinoma yungirije w'u Rwanda yavuze kuri iyi ngingo y'uburyo y'impamvu u Rwanda rujya mu biganiro rukaganira na Kongo kandi ruhakana yuko ruri muri Kongo. Bakibaza impamvu nyine nk'ukuntu byibajije impamvu u Rwanda rwo ruganira na Kongo kugira ngo Kongo iganire na M23 birwana. Bavuze yuko impamvu u Rwanda rujyayo ari ku mpamvu y'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, kuko u Rwanda rwifuriza neza cyangwa rwifuza yuko amahoro yagaruka muri kiriya gihugu. Ikindi, u Rwanda rufite impunzi z'abakongomani benshi cyane bari Mahama n'andi hatandukanye. U Rwanda rujyayo mu rwego rwo kugira ngo rutange umusanzu wo kugira ngo ayo mahoro abe yagaruka, ariko hatirengagijwe n'ikibazo cya FDLR kiri hakurya hariya gihangayikishije u Rwanda. U Rwanda rugomba guparticipa rero. Gusa ikibazo gihari ni ukubera iki M23 wenda yidatumirwa, kuki Kongo itemera yuko abatumira. Ibyo ni ibireba Kongo, ibyo ntago ari ibireba. Ahangaha nanone ari angle dushaka kubiramo, wenda iyo bavuga ko M23 idatumirwa, ubundi leta ya Kongo ifata umutwe wa M23 nk'umutwe nyine witerabwoba. Umutwe nyine nuko ngo awushyire kuri liste nyine, mu yandi magambo ugira nk'amabandi. Ariko mu by'ukuri wajya kureba M23 nabo bakagaragaza impamvu zituma barwana. Impamvu bawufata gutyo, bawufashe nk'abanyarwanda, ubwo baba ari nk'abanyarwanda batorotse igihugu bakataka Kongo. Ariko Kongo y'ibiryo bifata ntabwo ibifata gutyo, bivuga yuko ari leta y'u Rwanda yitwikiriye icyitwa M23 igatera Kongo. U Rwanda narwo rukavuga yuko ibyo rukabihakana nyine, ukavuga yuko nta bimenyetso bifatika bafite. Wenda mu minota mike tuba dufite, reka twe gutinda hanga cyane n'ibintu byavuzweho cyane, ahubwo reka tumve icyo Perezida Kagame yavuganye na mugenzi we, ubwo butumwa bukaza no gushyikirizwa Tshisekedi. Ni inkona yagiga ko n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho Joao Lorenzo uyohereje ubutumwa Tshisekedi ku biganiro bya Rwanda. Perezida Joao Lorenzo wa Angola uri guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu karere, yohereje ubutumwa mugenzi we wa RDC Felix Tshisekedi. Ni ubutumwa yashyikirijwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola. Ibikubiye muri ubu butumwa ntabwo bizwi kugeza ubu, gusa nyuma yo kubutanga, Tete Antonio yabwiye abanyamakuru ibisa naho ibiganiro ku rwego rwabo, ubwo ni ba minisitiri ya nkuru tumaze kugarukaho, byarangiye. Yego. Antonio yabwiye abanyamakuru ko nawe atazi ibiri mu butumwa yazanye, ariko ko Perezida Tshisekedi yashimye akazi kakozwe na ba minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Mu byumweru bishize, abakuru b'ubutasi, igisirikare n'ububanyi n'amahanga bahuriye i Rwanda n'i Rubavu mu Rwanda, biga umushinga w'amahoro wageza ku mahoro arambye. Perezida Joao Lorenzo yahaye bagenzi be b'u Rwanda na Kongo. Minisitiri w'itumanaho wa RDC mu cyumweru gishize yavuze ko i Rwanda turimo gukora ku bintu bibiri. Ku ruhande rumwe, kuba FDLR igomba gusenywa, ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda ko zigomba kuhava iziva nyine muri Kongo. Mu mpera z'icyumweru gishize, abashinzwe ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na RDC bahuriye i Rwanda basesengura raporo y'inzobere kandi basinya ku nyandiko nyuma y'inama yabahuje kuwa gatandatu. Ibinyamakuru muri Angola byavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bitumvikanye ku ngingo
y'uburyo FDLR yasenywa. Nyuma yo gushyikiza Tshisekedi ubutumwa bwa mugenzi we Lorenzo, ibiro bya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko Minisitiri Tete Antonio yagize ati: twahuriye i Rwanda ngo dukore kuri iyi nzira y'amahoro. Buri nzira igira inzego. Nyuma yo gukora ibintu bigomba kuzamuka kugera hejuru yacu. Ibyo bivuze ko ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda byaba bishobora gukomereza ku rwego rwa ba perezida b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo. Ibiganiro by'i Rwanda byasi nkaho ntacyo birageraho, cyane ko kuri buri myanzuro ifatiwemo itangazwamo itangazamakuru. Tshisekedi ashinja u Rwanda gutera igihugu cye ruciye mu mutwe wa M23 bimwe rumaze kuvuga. Ibyo u Rwanda ruhakana narwo rugashinja Kongo gukorana n'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDL zirwanya Kigali ziba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo Kinshasa nayo ihakana. Ni ukuvuga ngo ibi biganiro byabaye agatereranzamba kugeza ubwo Amerika igaragaza yuko ibiganiro byananiranye, usibye n'iki cyiciro kindi cyari cyatangiye. Ubwa mbere byatangiye hashyirwaho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Oya, uri kuvuga iyi session irangiye. Nanjye guheraho mbere gato, mbere ko mbere y'iyi session nyine aba perezida se bo ntibahuye, barabanje barahura, noneho babanje guhura i Nairobi, tubyibukiranye. Sinzi imbu byibuka neza. Ariho hemejwe ko hashyirwaho iki abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bakabanza bakaganira, noneho nyuma bajya ku mwanzuro, imyanzuro ivuyemo bakayishyikiriza abakuru b'ibihugu. None tumaze kubona muri nkutwe, tumaze kubona bwa mbere ntacyo bagezeho. Nyuma yuko ntacyo bagezeho, tubonye ko perezida wa Angola ashyikirije perezida iyo session rero uri kuvuga ashyikirize perezida nyine ibyo yavuganye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo rero imyanzuro ahangaha ngiye cyo ngiye kugarukaho, ngiye kugaruka mbere ukuntu byagenze. Mbere nabwo ibiganiro byarananiranye, yewe na Amerika itangaza yuko na Amerika ni Loni, ntabwo ndi kwibuka neza, batangaza yuko Joao Lorenzo yarangije kunanira. Na Joao Lorenzo yatangaje yuko yananiwe, ko byamunaniye, yamanitswe kuboko. Noneho Amerika yongera guha icyizere Joao Lorenzo yuko yabikora. Nibwo hatangiye session inaniranye y'ubu ngubu y'ababanyi n'amahanga. Inaniranye birangiye nta myanzuro ifashwe cyangwa nta kintu gifatika kibaye. Ni ukuvuga ngo aka kanya rero ikintu kigaragara nuko ibiganiro byongeye kunanirana ku yindi nshuro. Wenda abayobozi se bagiye kongera bashyiraho akabo, ariko bizahora gutya? Ntabwo bizahora gutya, kuko urabona ikigamijwe nyine hari ingingo zigenda zirengagizwa. Leta ya Kongo iti u Rwanda rurantera rwitwaje umutwe wa M23. Ubwo u Rwanda narwo ruti muri gukorana na FDL ni birebire, tuzabigaruka iminota iri kugenda itujyana. Ahubwo ndagira ngo tubwire muri make Muhozi yavuze iki, utagiye no gusoma wenda ibintu byinshi. Mucyo Muhozi yavuze abantu bari bamaze igihe bibaza bati se twagiye tumana ku mbuga nkoranyambaga, rimwe muribuka ko yagize gutya agasezera mu gisirikare akivuguruza avuga ko atagisezeye. Abantu bavuga ati se yaba murabiza iteko nshinga rya Uganda rivuga ko nyine perezida umukuru w'igihugu agomba kuba ari umusivile, kuko tuzi ko na perezida uriho ubu ngubu umaze imyaka 38 yagize mu gisirikare ko nyine abanje kuba umusivile. Avuga ati se yaba agiye hanze kugira ngo yitegure, ise yaba arimo kumutoza kugira ngo azamusimbure. Abantu tuguma mu kera gati, ariko kera kabaye aza gushyira ku mucyo. Nyuma n'ubutumwa nyuje ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter mbere, aho nyine umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko nyine atazahatana kuyobora iki gihugu mu matora ya 2023 nk'uko byavugaga. Ariko nyine avuga ko azashyigikira umubyeyi we Museveni, gusa avuga ko nyine uzamukurikira atagomba nyine kuba nyine umusivili. Ni ukuvuga ngo mu magambo make Museveni ubu ni umusivili. Noneho ngo we yidekaraye nk'umuntu uzajyaho nyuma wundi nyine utari umusivili. Kuko hano Muhozi araho yagize ati, kuko kuri Twitter yajya hagati, ndashaka gutangaza ko ntazahagarara kuri ballot paper, nyine urutonde rw'abahatanira nyine mu matora ya 2023.
arenzaho akanati Imana isumba byose yansabye gukomeza gushyira imbaraga mu gisirikare rero shyigikiye byimaze Yoweri Museveni mu matora ataha. Tegereza turebe. Noneho umva ngo nyine nta kintu gifite agaciro kuri iyi si kiruta UPDF. UPDF ni igisirikare cya Uganda. Ni ubutumwa nyine bwe buri mu Cyongereza ariko nyine abantu urumva nyine abantu baba usamiye hejuru kwa ko baba bazi benshi bari batangiye kubona ameze nk'ari kwamamazwa. Urumva hari ama post yari yatangiye gukorerwa mu mujyi wa Kampala bitandukanye bavuga bati uyu nguni ugiye gushyirwaho n'ibyo ngibyo wari utangiye uvuga yuko yari yatangiye kugaragaza yuko agiye gusezera mu gisirikare ariko nyuma akaza kuza kwisubiraho. Gata twakatebe muri ububanyi n'amahanga atemo uruzinduko rwa Perezida Kagame rw'iminsi 6 arimo kujya mu gihugu cya Singapore. Singapore nyine nta mafoto turimo kureba nawe urayabona. Singapore ni igihugu gifite inyubako nziza nacyo cyavuze aho kiri nyine hameze nk'aho u Rwanda rwahoze mbere. Yaba u Rwanda ni igihugu cyavuye ahantu heza mu myaka 30 ishize. Singapore nayo ni igihugu cyahoze ari igihugu nyine gikenye katuvuga gutyo. Uyu munsi rero ni igihugu cyateye imbere. Twavuga ko u Rwanda nyine batari ku rwego rumwe kubera aho cyageze. Ni igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Iki gihugu rero nyine Perezida Kagame yakoremo uruzinduko rw'iminsi 3 rwaherukaga nyine umwaka ushize muri Nzeri 2022. Njango muri gato tunyuze jema amaso gato muri inkuru ni Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ya Singapore yatangaje ko n'urwo ruzinduko ruzatangira kuwa 3 n'uw'icyumweru gitaha. Perezida Kagame azahura na Perezida wa Singapore Sanman ariko banahuye ngira ngo iyi nkuru ni ya ryari. Iyi nkuru tabona ko reka nkufashe. Perezida wa Repubulika yahuye n'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe hariya muri Singapore. Yanahuye na Perezida nawe bahuye. Barahuye nyine baramwakira. Urumva nyine abakuru b'ibihugu bari kugenda baganira ibintu bigendanye n'iby'akazi. Ahubwo icyo twareberaho muri make ni iki kigiye kwigirwamo. Reka dutegereze umusaruro ugiye kwigiramo. Ni iki Singapore kuko nayo Singapore nayo gusa mu byo bigiyeho nuko nanone ibintu byitezweho kandi bishobora kuzatanga umusaruro nuko bimwe ibikoresho byavaga muri Singapore bitazongera kujya biseshwa kabiri ndetse n'ibyo u Rwanda ruzajya rwohereza muri Singapore ni ibicuruzwa nyine ni inyungu ku mpande zombi. Twihuse cyane reka turebe kwa ntuza kwa Nyirasafari ni mu magambo make cyane kuko utayimukipa ari kunyereka yuko iminota yadufashe. Muri make nyine ni amatora y'abasenateri yarabaye gusa Nyirasafari Esperance yongera gusubira nyine muri Sena. Nyirasafari Esperance nyine bamuzi yabaye minisitiri w'umuryango suwambe muri guverinoma aza kuba minisitiri wa siporo ahava ajya kuba umusenateri. Ni vice perezida wa Sena. Nyirasafari kuba mwibuka aferi y'abakono sinzi nimba yibuka saga mu gihugu yategetse abantu bayitabiriye ndetse aza kugaragara asaba imbabazi umukuru w'igihugu ko yatandukiriye nyuma yuko mu bakono ibintu byagombaga guhungabanya ubumwe bw'abanyarwanda bavuga ati se umuntu nka vice perezida ushobora kuba rimwe yakwakitinga kuba yaba umukuru w'igihugu igihe bibaye ngombwa nimba agaragaye mu bintu bishobora gutandukanya ubumwe bw'abanyarwanda twaba tugana he. Ariko nyine turabizi nyine igihugu ni umubyeyi kigira imbabazi barakeburana kuba yakosa akagaragara ntabwo bivuze ko aherayo akagaruka. Numvise kandi muri make ni ngibi byavuzwe. Unyemerereka dusoreze ahangaha iki kiganiro. Namwe mwe mudukurikiye mushaka guca ahatangirwa ibitekerezo muri komenti mukavuga uko mwabyumvishe mukatubwa n'ingingo mwumva twazagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Nicyo byaba bitwaye kanzo kuri subscription ugakanda subscribe kari iruhande gahita kaza ugahita ugakora akazugira ugakandaho ukibuka no gusangiza inshuti zawe ziba zidukurikiye kugira ngo nazo zo kujya zicikanwa n'ibiganiro tuba twabateguriye. Ibiganiro twabateguye byo nakagaruka. Njyewe nitwa Gerard Ndayisenga nari kumwe na Dodos. Murakoze cyane dushimira
uwo wadufashe nyine kuri kamera makoze cyane baye